Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Za tortu koju ću danas praviti potrebno je 9 jaja, 340 g kristal šećera, 6 kašika brašna, 110 g gustina, 3 kašike ulja, prašak za pecivo, litar mlijeka, puding sa ukusom vanile, 50 g kokosa, 100 g bele čokolade, 250 g putera, slatko od kupine ću koristiti, pošto nemam sveže, a možete jagode. Potreban je još šlag i džem od kupine. Ako koristite jagode, koristite džem od jagode. Rernu sam uključila na 180 stepeni, pripremila sam veliki pleh od šporeta i počinjem sa pripremom kore. 9 jaja ću umutiti sa 140 g kristal šećera. U dobro umućena jaja dodajem 6 kašika brašna, 30 g gustina, 3 kašike ulja i prašak za pecivo. I sve lagano promešam. Dobijenu smesu sipam u pripremljen pleh i stavljam u zagrijanu rernu. Osamdeset g gustina, puding od vanile ću razmutiti sa malo mlijeka koje ću odvojiti od litar. Ostatak mlijeka, 200 g kristal šećera i 50 g kokosa stavljam na ringlu da provri. Kada počne da vri, dodajem razmućen puding i gustin. I kuvam dok se lepo ne zgusne. Puding je gotov, ringlu sam isključila, dodajem 100 g bele čokolade, mešam dok se čokolada ne istopi, prebacim u činiju, pokrijem providnom folijom i ostavim da se ohladi. Kora je gotova, pekla sam je 20 minuta na 180 stepeni i ostavit ću je da se ohladi. 250 g putera sam umutila, pa ću dodati ohlađen i umućen fil. Slatko od kupina sam procedila i u ovo što je ostalo dodala sam malo vode i ako želite može malo ruma. Pa ću premazati gore. Preko kore premazujem džem od kupine u tankom sloju. Premazujem trećinom fila. Zaboravila sam da kažem da koru popreko delim na 3 dela. Preko fila slažem proceđene kupine. Ukoliko želite i njih možete da prelijete sa malo ruma. Stavila sam drugu koru pa ponavljam postupak. Stavila sam treću koru, malo pritisnem, prelijem i premažem preostalim filom. I onda stavim u frižider da se dobro stekne.
Umućenim šlagom ću premazati tortu i gotovo. Spremna za posluženje. Prijatno! Njam, njam!